Prvo što će biti, to je dodala nagrada po društvima. I to 11. društvo, 24. 134. 201. 547. i 892. Moram još nešto da napomenem što vredi pomena. Ova godina je jubilarna Sičko-Osječkog saveza. 10 godina od postojanja, od osnivanja ovog Osječkog saveza. Moram još nešto da napomenem, a to je osnivače. Osnivači su bili SRB 24, u stvari onda SCG, i 201. društvo. Sada nas ima 7 društava, što negdje čini od preko 110 članova. Moram još neke tu ljude zaslužene za osnivanje da pomenem. To je pre svega Mladenović Velibora iz 201. društva i Velibora Sakata, bio si na nivou pre 10 godina. I Marković Miroslav, poznatiji kao Penga, i Ristić Dragan, zvani Rile, PTT-a. Iz 24. društva moja malenkost, Uletić Goran i Milić Ljuba. Mogu vam reći da je u ono vreme odvojiti se iz ovog saveza bilo je malo, kako da kažem, i čupo. Ja bih molio sada da 11. društvo Muti se kamera nešto. pristupi podeli nagrada. Dobro večer, čast mi da u ime 11. društva Srb Višnjice iz Višnjice vas pozdravim lično, da pozdravim sve dame, vlasnika objekta, muziku i da poželim što više ovakvog društva. Jaković Dragan, prosek leta 8 časova 00. Jaković Dragan ima i goluba šampiona letača Mavijan Duz, 10 časova i 30 minuta. Čestitam. Ne mora se pokrećeš. Prvenstvo juniora 2014. godina, prvo mesto Ristić Dejan, prosek leta 6 časova 32 minuta. Čestitam ekipi. Prvenstvo seniora za 2014. godinu. Jedan mlad takmičar, prvi rezultat, pa red je malo da pomeri ove listiće, da se neko ubaci između njih. Prosek leta 9 časova 46 minuta. Adrić Goran ima diplomu šampiona, Mavijan Šerokvi 10 časova 40 minuta. Mavijan Kaduz 10 časova 45 minuta. I Mavijan Duz 10 časova 45 minuta. Čestitamo. I prvo mesto, prvenstvo seniora, prosek leta 10 časova 54 minuta, opet Ristić Dejan. Ristić Dejan ima sljedeći golubo letač. Varedni letač, Mavijan u Bodeni, 9 časova 30 minuta.
Šampion letač Mladen Šarlarepi 10 časova 40 minuta. Mavljan Jednošpici šampion letač 10 časova 41 minuta. Mavljan Šareni šampion letač 11 časova 8 minuta. Mavljan Šarenokili šampion letač 11 časova 8 minuta. Mavljan Šareni šampion letač 12 časova 20 minuta. To bi bilo što se tiče šampiona. Prvo mesto i pekar, čestitam. Zlatna Alka ne. Zlatna Alka. Za 2014. godinu Udruženje 11 Srb Višnjica dodeljuje Zlatnu Alku za goluba Mavljan Šareni Srb 11 111 83 013, let 12 časova 20 minuta, vlasnik Ristić Dejan. Čestitamo deki. Izvolite. Da počitamo i brojalke. Udruženje Srb 11 dodeljuje diplomu šampiona. Prosek 2 rezultata za 2014. godinu. Prosek 2 rezultata 8 časova 43 minuta. Prvenstvo seniora 10.54 i prvenstvo juniora 6 časova 32 minuta. To je Ristić Dejan kome sleduje diploma i pekar. Čestitamo deki. To bi bilo sve od društva 11. Ja vam želim prijatnu zabavu i da se družimo više u buduće. Prijatelji, 24. društvo želi da se lepo provedete i da vam bude ugodno večer. Dakle, 24. društvo počet ćemo od toga, mi dodeljujemo pekar za najboljeg sudiju u toku 2014. godine. Ali ovaj čovjek nosi apetit već 4-5 godina kao najbolji sudija. A to je Milić Ljuba. Bravo Ljubo. Imamo i u nas memorialni kup. To je jedan mladi golubar koji je tek stupio na scenu golubarsku, a to je Stefanović Miluti. Prvo mesto 4 časova i 30 minuta. Mogu vam reći da sam usudio jednu utakmicu svima nama u 24. društvu i sve bi nas skino, što mi golubari kaže skinamo. 3 goluba sam zanočili za seniorsko takmičenje. Nije imao sreće. Kup društva. Prvo mesto Đokić Zvonimir sa rezultatom 5 časova. Rezultatom 5 časova 48 minuta. I to je novo jedan golubar među prvim rezultatima ovo. Sada pristupamo dodali pekara za seniore. Treće mesto osvojuje
Đokić Zvonimir sa 8 časova i 37 minuta. Ajde Zoki, vrati se Zoki. Također, Đokić Zvonimir ima vadenog letača, Marijan Dulj sa rezultatom 9 časova 37 minuta. Za vadenog letača Marijan Dulj 9 časova 37 minuta. I ima za vadenog letača Dačinka Dulj sa rezultatom 9 časova i 45 minuta. Čestitam Zoki. Sada dolazi drugo mesto, moja malenkost Miljković Milovan. Ne moraš toliko. Seniorsko takmičenje 10 časova i 13 minuta. Također ime šampiona letača Marijan Dulj 12 časova 22 minuta. Šampion letač Marijanka Dulj 10 časova i 40 minuta. Marijanka Dulj 10 časova i 07 minuta. Šampion letač Marijanka Dulj 10 časova i 45 minuta. I vanredni letač Marijanka Dulj 9 časova i 50 minuta. Novi stari prvak sa rezultatom 10 časova 17 minuta. Tenić Miša radi kao pumpa, izvoli Mišo. Jedan vrlo kvalitetan takmičar i također ima šampiona letača Arab Duz 13 i 26 minuta. Tenić Miša ima šampiona letača Marijan Duz 12 časova 29 minuta. Također Denić Miša ima i prelazni pekar za seniore. Također i Denić ima šampiona letača. To je sve bilo od strane 24. društva. Prijatno. Sve golubare u ime 134. društva Borča. U mjesto Moldova Laza 10 sati i 57 minuta. Šampion letač šampion letač Marijan Duz 13 sati i 30 minuta, Zlatna Alka i Marijan Duz 12 sati i 5 minuta. Zlatna Alka, čekaj da imam čijak. Letač Marijan Duz 9 sati i 50 minuta, Marijan Duz 9 sati i 45 minuta i Marijan Duz 9 sati i 35 minuta. Beograd seniori, Moldovan Laza 10 sati i 28 minuta, šampionska kategorija prosek 3 rezultata 10 sati i 22 minuta. Seniori Ljucović Uroš 9 sati i 55 minuta. Sati i 25 minuta. Šampionska kategorija prosek 3 rezultata 10 sati i 51 minut. I osvojeni 60,05 bodova.
saradnju. Četvrto mjesto seniori osvojio je Ljuba Subotić sa 6 sati i 42 minuta. Bravo Ljubo! Treće mjesto Darku Mihajloviću, seniori 8 časova 57 minuta i 10 sekundi. Šampion letač Mavljan Kaduz, SRB 201, nećemo dalje, 10 časova 47. Šampion letač Mavljan Kaduz, 201, 7, 11 časova i 05 minuta. Drugo mjesto Dosu Zakičar, a tu je. Drugo mjesto Rodoljub Slović. Dragoljub. Sa 10 časova, 4 minuta i 30 sekundi. Bravo. Šampion letač Tekir Dus, 201, 22, 11 časova, 05 minuta. Šampion letač a sada jedan šlag na tortu za našeg velikog drugara i prijatelja koji se pokazao za brzo i lepo vreme, lep rezultat. Goran Lešić, zvani Tarzan, 12 časova, 5 minuta i 36 sekundi. Idemo dalje. Šampion letač Mavljan Dus, 11 časova i 0 minuta. Mavljan Dus, 12 časova i sretni broj 13 minuta. Mavljan Šarini, 12 časova i 25 minuta. Mavljan Dus, 12 časova i 25 minuta. Šampion letač Mavljan Šarini, 12 časova i 25 minuta. Gorane Zlatko, ako nećeš. Časova i 25 minuta, Mavljanka Šarina. Ovako niste vidjeli auto. Ova stajala na vladu i porasta. Čuo je u Rinđanu. Dodeljujemo diplomu za šampiona iz 2 teranja. Seniori 12 časova, 5 minuta, 36 sekundi. Juniori 7 časova, 1 minut i 10 sekundi. Juniori 7 časova, 1 minut i 10 sekundi. Marjače je Nošpico, 8 časova i 10 minuta. I propratni prekar. Prvo mjesto seniori, 12 časova, 5 minuta, 36 sekundi. To je prelazni prekar. Ljubi, Subotić, najviše osuđenih utakmica i jedan od najvećih doprinosa u našem društvu, da nije bilo njega, ne bi bilo ovih rezultata. Poštovanje, dobro večer
547 pozdravljamo sve drage goste, lepe dame, osoblje i domaćine. Svi znamo da u ovo društvo imamo dva vrhunska takmičara koji su ove godine napravili i vrhunske rezultate i posebno bi njih pozdravio Cvrleta. Jedan veliki aplauz za Cvrleta, šampiona, za Sofronijevića isto jedan veliki aplauz. Svaka čast tako da nastavite i sljedeće godine. S obzirom da sam gost 201. društva, poželeo bi pojedinim gostima da ih svi ovako pozdravimo što su došli. To je prvak Srbije u prethodnih par godina, Stošić Zoran. Pozdrav za Zorana, ustao je. Svaka čast. Tu je Bakalac, pozdravimo Bakalca, šampiona Beograda. Sa nama je živa legenda Pera Pupica, pozdravimo Čika Peru. U ime GSS Saveza, pošto sam član GSS Saveza, želim vam i u to ime prijatno večer i svi gosti koji su ispred GSS Saveza isto vam to žele. Prešli bih sada na čitanje nagrada. SRB 547 za osvojeno prvo mesto odgajivaču Nikolić Vladanu, društveno senior i rezultat 14 časova 37 minuta. Muzika, gdje je tuška ovdje, šta je muzika? Nema sjedenje, sad kad se nagrade dele. Čestitke za Nikolića, izvolite, svaka čast. Ujedno Nikolić Vladan ima šampion letač Marijan Duz, 13 časova 52 minuta. Jesi Boki. Nikolić Vladan šampion letač Marijan Kašarena, 13.58. Aplauz za Nikolića. Šampion letač Kaplanka, 14 časova 13 minuta. Bravo Cvrle. Šampion letač Bejaz, 14 časova 35 minuta. Šta je ovo Cvrle? Ima nešto 12 sati kod tebe. Pa nema, kažu, šta da radi čovjek? Kako je te tako? Šampion letač Naudica, 14 časova 44 minuta. Šampion letač Barka, 14 časova 46 minuta. Aplauz za Cvrleta. Šampion letač Marijan Duz, 14 časova 47 minuta. Zlatna Alka, Marijan Duz, sa vremenom leta 14 časova 47 minuta. Izvolite, svaka čast Cvrle. Snimaj se nas dvoje. Ovo ide u sljedeći bilten SRB-a, da znate samo. Sljedeće mjesto. Zvoli Cvrle, zaboravio si pekar, pa ima pekara, bre, koliko hoćeš večera za tebe. Drugo mjesto, juniori, 5 časova 25 minuta, Milenković Zoran. Aplauz za Milenković Zorana. Svaka čast, izvoli, Kubo Pekar. Evo izvoli Milenkovića. Sljedeći. Diploma dodeljuje se za osvojeno prvo mjesto odgajivaču Nikolić Vladanu, juniori, 13 časova i 4 minuta. Bravo Cvrle, dođi ovdje Cvrle, nemoj više da ideš tamo na mjesto, dođi ovdje. Izvoli Cvrle, nemoj mnogo da se širiš Cvrle, sljedeće godine konkurencija velika, da znaš. Cvrle ima šampion letač juniori, Marijan Čeduz, 11 časova 20 minuta. Barče, 12 časova 20 minuta. Bošče, 12.25. Marijanče Vodeno, 12.45. Marijanče Duz, 12.45. Ipak ima sa 12 sati. Bošče, 12.58. Barče, 14.05. Marijanče Špica, 114 sati i 10 minuta. Zlatna Alka,
za juniorske takmičenje Mavjenče Špicasto 14 časova 10 minuta. Svaka čast, aplauz, aplauz. Svi, nemoj da se stidite, tako je Jovovići. Zaboravio sam da pozdravim sa nama i Stefan Pomorišac, pozdravimo mladog šampiona iz Pančeva. Izvolite. Tebe ću da pozdravim kad budeš pehar dobio, pošto nema pehar, šta ti radi. Šampion iz 2 rezultata, Nikolić Vladan sa prosjekom leta 13 časova, 50 minuta i 30 sekundi. Svaka čast, Vrle. Svaka čast. Čitamo kup društva, Crna ostani ovde. Za osvojeno prvo mesto, kup društva, 12 časova, 2 minuta, 48 sekundi, Nikolić Vladan Crle. Isti ima Bakarlika, 9 časova, 23 minuta. Jo, što to nisi otpisao Crle? Bošče, 11 časova, 26 minuta. Tekimče, 11 časova, 58 minuta. Bošče, 12 časova, 10 minuta. Mavjenče Dus 12 časova 19 minuta. Mavjenče 12 časova 21 minuta. Svaka čast, Crle. Pehar, izvoli Crle. Sljedeće. Udruženje 547 za osvojeno drugo mesto. Odgajivaču Milenko i Zoranu 8 časova 36 minuta seniori. Bravo Zorane, sve čestitke, imate i pehar. Izvoli. Jovanović Miodrag za najviše poklon, za najviše osuđenih utakmica u društvu. Bravo Miki. Dužnost mi je da pročitam rezultate koji su napravili ove godine gospodin Sofronijević i Nikolić Vladan za više saveze. Nikolić Vladan je ostvario u 2014. godini 6 rezultata, prosek iz 6 rezultata, 13 časova i 4 minuta. A to su, slušajte dobro, ovo se sad čita pa ko zna kada će opet. Opština seniori 13.57. Ako je Bog ti sljedeće godine ovdje dođe da dobiješ pečat. Naučit ćeš ti nešto. Društveno seniori 14.37. Juniori 13.04. Kup društva 12.04. Prvo mesto kup Minijeva 12.29. Čavin kup drugo mesto 12.24. Juniorsko takmičenje opštine Vidno za noćevi. Svaka čast Crle. To je od Crleta za ovu godinu. Sljedeće godine idemo opet. Sofronijević Nenad je ostvario rezultate u 2014. Kup Sveti Stefan rezultat. Prvi put ostvaren rezultat 9.20, drugi put 7.20, treći put u ovoj godini u trajnosti 2014. godine 13 časova 44 minuta. Bravo Sofka! Ove godine osvojio i treće mesto opštine, rezultat 11 časova 04 minuta. Svaka čast. U ime udruženja 547, u ime predstavnika GSS Saveza, želimo vam prijatno večer svima da se lepo osjećate u ovom predivnom ambijentu. A i za Plavšića, domaćina, jedan aplauz. Sljedeći, Jovović, izvolite, nastupate. U osnovnom društvu 892 iz Ovča. Posle ovog govornika nije lako govoriti, nisam ja iskušan kao on, ali pozdravljam. Crle, sljedeće godine bit pre tebe pa onda ti. Ti si mi sudio u Borazeru, kako su leteli za opštinu? U 892 postignuta su 2 rezultata za sebe. Prvo mesto Jojović Veseli sa 10 časova i 2 minuta. Hvala, hvala. 5 šampiona letača. Tekin Špicati 10 časova 30 minuta.
Marijan Duz 11 časova 20 minuta, Tekir Duz 11 časova 21, Marijan Duz 11 časova 22 i Crveni Šeš 12 časova 26 minuta, koji je ujedno i osvojio zlatnu alku za sebe. Drugo mjesto osvojio je Jojović Vladimir sa prosekom 8 časova 59 minuta. Ima šampiona letača Marijan Duz 10 časova 5 minuta, vanredni letač Marijan Špricasti 9 časova 50 minuta i Marijan Duz 9 časova 49 minuta. Za juniore također su postignuta dva rezultata. Prvo mjesto osvojio je Jojović Veselin sa prosekom 8 časova i 8 minuta. Ima 4 vanredna letača. Marijan Čeduz 8 časova 25 minuta, Tekir Češpica 8 časova 25 minuta i Marijan Češpica 8 časova 28 minuta i Marijan Čeduz 8 časova 30 minuta. Po meni najvažniji rezultat je ovdje prvenac Milenković Jovica sa 7 časova 52 minuta. Jojović Veselin koji ima prosjek iz dva rezultata 9 časova i 5 minuta. Godinu, molim vas jednim velikim aplauzom pozdravite Petković Milivoja. Donatora svih naših pekara i slavne alke, Žilja Miloša, znači šampiona Srbije u monošama. Nadam se da će kreći ušuvanije i da ga vidimo na vrhu. Muziku da ovaj veliki širi naše zadovoljstvo u globalstvu, proprati polako, pa kako tenzija raste sa rezultatima, tako će i oni isprati. Počet ćemo od prvenstva juniora. Opštinski savez Palilula dodeljuje treće mjesto, prvenstvo juniora, takmičar Maldovan Laze, prosek leta 6 časova 47 minuta. Maldovan Laza ima vanrednog letača Marijan Čeduz 8 časova 43 minuta. Šampiona letača Marijan Čeduz 9 časova 31 minuta. Diplomu i peka za treće mjesto. Čestitamo! Drugo mjesto, prvenstvo juniora, osvojio je Ristić Dejan, prosek leta 7 časova 4 minuta.
11 Nešnik Goran 8 časova 59 minuta. Čestitamo Goran. Jaković Dragan, prosek leta 9 časova 33 minuta. Jaković Dragan ima planetu letača Mamir plus 9 časova 25 minuta. Šampiona letača Mamir Špicasti 10 časova 2 minuta. Jaković Dragan 9 časova 33 minuta. Čestitamo Mamir. Senjora osvojio takmičar Moldovan Lazar, 9 časova 41 minut. Vanredni letač Marijan Dus, 9.48. Šampion letač Marijan Dus, 11.37. Šampion letač Marijan Dus, 12 časova 22 minuta. I diplomu za 6. mesto Moldovan Lazar, 9 časova 41 minut. Čestitam vam to. Mesto Ristić Dejan, prosek leta 10 časova 6 minuta. Ristić ima varenog letača Mamir plus 9 časova 15 minuta. Četvrto mesto Mihajlović Darko, prosek leta 10 časova 15 minuta. Darko je varenog letača Boska Burgasta 9.40. Tekirka Brošasta 12.44. Marijanka Dus 13.00. I diplomu za četvrto mesto Mihajlović Darko 10 časova 15 minuta. Čestitam Darko. Sada ćemo polako finiš ovoga svečanog dela. Treće mesto, prvenstvo Opštinskog saveza Palilula osvojio takmičar Sofronijević Nenad. Da vidimo ko je to. Prosek leta 11 časova 4 minuta. Nenad ima šampiona letača Mamira Šardorekli 10 časova 01 minuta. Šampiona letača Tekir Dus 10 časova 18 minuta. Šampiona letača Magat Jednošpici 11 časova 10 minuta. Šampiona letača Mamir Dus 11 časova 16 minuta. Šampiona letača Marijan Dus 12 časova 35 minuta.
sutra i prekosutra vidjet ćemo kako će biti. Prvo mjesto, zvezda večeri, Nikolić, Vlada. Ja mislim da je nadimanje crno, ako se ne vara. Tako bio. Prosek leta, 13 časova, 45 minuta. Ima sljedeći diplome, slušajte. Šampion letač, Marijan Kaduz, 12 časova 10 minuta. Šampion letač Kaplanka, 13 časova 25 minuta. Šampion letač Marijan Duz, 13 časova 40 minuta. Šampion letač Tekir Duz, 14 časova 45 minuta. Šampion letač Marijan Duz, 14 časova 46 minuta. I rezultat opštine od postojanja do danas. Prvo mjesto Nikolić Vlada, 13 časova 45 minuta. Dodjeljuje pehar i diplomu za šampiona, prosek 2 rezultata za 2014. godinu. Ristić Dejan, prosek 2 rezultata 8 časova 35 minuta. Prvenstvo seniora 10 časova 6 minuta, a prvenstvo juniora 7 časova 4 minuta. Čestitamo neki. Takmičara za 2014. godinu i pehar, a to je Ristić Dejan za osvojeno prvo mjesto sa 62,10,94, region Sever 929, udruženje juniori 632, Srbija juniori 600, opština juniori 704, šampionska kategorija, druga kategorija, peto mjesto opština seniori i drugo mjesto opština juniori, ukupno 62,5 poena. Čestitamo deki! Pobednicima 2014. godine, to je Mihajlović Darko, to su članovi udruženja Srb 201. Ekipni pobednici imaju prosek, nema koliko, ali ima rezultat Mihajlović Darko, 10 časova 15 minuta.
časova 30 minuta. Drugi član pobjedničke ekipe Srb 201 Slović Rodoljub sa rezultatom 11 časova 27 minuta. I treći član pobjedničke ekipe Srb 201 Nešić Goran, rezultat 8 časova 59 minuta. Čestitam Gorane. Udruženja 201 Krnjača da primi ovu divnu paketu kao ekipni pobednici udruženja za 2014. godinu. Ja bih zamolio i takmičare da sam svojih predstavnika. Pri kraju sad imamo zlata Pekše Šarorepo, Srb 134, 47, 43, 014. Vreme leta 11 časova 45 minuta. Čestitam Miloše. I ovako da završimo sa najboljim, koji će biti idući godinu dana se najbolji. Zlatna oka za senjere osvojio je golu Nikolić Vladana Crvena, Marijan Duz sa letom 14 časova 46 minuta. Svaka čast Vlado. Ljubav
počnem da snimam ove moje pehare koje sam ostvarao 2011. 12. evo 2013. godine. Prvo mesto da se vidi. Evo da se vidi da sam bio i šampion opštine Palilule u GSS. Znači da sam bio u GSS i prešao sam u Srb. Da se vidi te golubovi, da ja nisam slučajni šampion opštine Palilule. Da se to vidi da sam ja te golubove sačuvao i da sam s time radio i da su to golubovi koji stvarno treba poželiti. Evo i kup Mirjeva, borio sam se za kup Mirjeva. Eto da kažem i da sam dobio pehar, nisam dobio nijednu diplomu niti zlatnu alku koju sam ostvarao. Evo imam i ovdje na alke, da se vidi da sam dobio alke zlatne. Se vidi to da su ti golubovi leteli. Ovdje da se vidi da sam imao i učesnik, da sam uvek učestvovao i u Beogradu i tako, i da imam na gomila diploma. Eto tako da pokažem da se vidi i ovdje da sam bio učesnik i u Ultimate Fightu i da sam 11 puta bio šampion i da sam izašao iz tog sporta kao pobednik i da nisam ni jedan nerešen meč imao, niti jedan izgubljeni meč. I da sam bio, što se kaže, ono retko ko da uđe u taj sport, u taj kavez, kao što sam ja ušao i da budem šampion Srbije i da titulu prvaka Srbije sam održao. Evo da se vidi moji pehari, moje diplome za 2013. i 2014. godinu. Evo sad je s time da poželim prvo ljudima novu godinu i tako. Evo želio bih da poželim novu godinu svim golubarima u Srbiju. Prvenstveno bih isto hteo da poželim božićni praznici koji je najveći hrišćanski praznik kod nas Srba. Da im poželim sve želje da im se ostvare, prvenstveno zdravlje i da dugo godina žive, da se takmiče u ovom sportu kao što se mi takmičemo u golubari. Hteo bih da kažem nešto o golubarstvu. Evo ove godine sam stvarao ove pehare od 6 rezultata. Imam prosek 13 sati i 6 minuta. Eto da kažem da sam imao i juniore koji su leteli 13 sati i 4 minuta. Da se to dokazuje, da eto vidi se na peharu, da sam 2013. godine goluba, evo snimi ovaj pehar ovdje, da sam na 7 goluba, nisam nijednog goluba teo da ispišem, tražio sam da imam na sve golube diplome. Imao bi tad preko 12 sati. I da nisam slučajno šampion opštine Palilule, bio sam u GSS, sad sam prešao u Srb, jer u Srbu ima i više takmičenja i više takmičara i vrhunskih golubara. I hteo sam da poželim da ti golubari isto ostvaraju rezultate kao što sam ja ostvarao. Eto, hteo sam da kažem da vidjet ću ovih dana da prebacim na internet one hrane koje sam davao golubovima i preparate moje koje sam ja koristio dok sam trenirao i dok sam to uradio. Znači da ne krijem ništa kao što neki golubari kriju. Pa treba da mu dođe trener da mu sprema golube, pa protein krije, neće da kaže, traži da bude na vrh, na glasu, mene to ne zanima. Ja, što se tiče toga, meni ne može niko da naudi, jer ja sam na takvom mestu gde su ruže vetrova, što kažu ljudi, tamo gde je groblje, tu je i hladno usred leta, dugo vetar i tako. Ja sam ispod groblja gde je Lešće u Mirjevskom bulevaru. Tako da sam sam na tom mestu gde nema ko da mi smeta i moji golubovi tim radom koji ja dajem preparate i hranu, to pojedinačno, da kažem pojedinačno, kad krenem od prosop, prvo dam prosop, a uljanu repicu i sve tako punim goluba dokle god može da bude tako
profesionalno dajem vitamin. Čim popije golub vitamin, ja sklonim, dajem čistu vodu da ne bi se predozirao. Znači to da kažem javno njima svima i nemam ja šta da krijem i da se plašim da će neko da me pobedi ili neće. Mene to ne zanima da će da me pobedi ili neće, ja mu čestitam, skidam mu kapu. A ne, i volim da se takmiču, a ne kao golubari čeka da ja napravim rezultat ili neki kolega napravi 11 sati, on kaže, aha, napravio 11, ovaj mu piše sam sebi 12. Znam, 100% sam siguran da taj golubarski sport je takav kako jeste, da to koji su malo najjači na glasu to rade, sami sebi. Ne kažem od ovih vrhunskih koji su u vrhu Srbije i tako to, ali ovi drugi koji su tu naokolo to rade 100%. Siguran sam. Eto, teo sam da poželim Novu godinu, Božić svim mojim prijateljima, mojim golubarima, da uspješno u 2015. godinu uđu sa golubovima spremni, da krenu da se takmiče i da malo ovo podmladak koji je krenuo, da malo njih više financiraju, da s golubovima, da ne kriju golube, da im daju po neki par golova. Ja nisam za to, ja bi svakom detetu koje god dođe dao vrhunski par golova. Ne vrhunski da kaže evo ne, nego kad siđe, kad je dete u pitanju da dođe, kad god imam utakmicu koja god mu se sviđa od vrhunski i ako je zlatna alka neka dođe, ja ću da mu poklonim tog goluba. Da ne kaže eto vidi ga Cicija i da ga čuva u kavezi, da ne kažem ja sam isto prodao golubove, prodao sam 14 goluba sam prodao za 5000, znači još neke golube sam prodao, da će Bog ove godine kad dođem 2015. da krenem malo sa drugim golubovima i tako da krenem da nastavim to kao što jeste, jer golub nije samo da jedan dan, znači mora da imaš rezultate godinama kao što sam ja jedne godine, pa druge godine i to da se ostvara za malo jača takmičenja kao što su opština, Beograd, društvo i tako to. Ne možeš ti sada da, ako nemaš ti uslova, nemaš tih, što ono kažu, para da financiraš da ti neko ide za Srbiju, ja nemam te ljude koji bi mogu da idu za mene malo dalje. Volao bi da imam to, ali ne mogu da se takmičim i nemam te uslove sve koje što ima i ovi. Imam tih uslova, ali moji golubovi su tu i dokazuju. Šta drugo da dokazujem? Dokazuju sa pekarima, sa brdo diploma, sa ljudi koji ja snimam svaku utakmicu koju krenem. Znači, nijednu utakmicu nisam krenuo da nije snimljena. Znači, gledaju mene, snimaj mene. Pričam s ljudima. Da nije snimljena. Znači, svaka utakmica je moja snimljena, koju sam god krenuo od utakmicu, od početka od samog starta do završetka, ja sam puno dvorište ljudi imao, gde su to kod mene moji prijatelji, moji drugari, vrhunski golubari koji su dolazili da gledaju golubove i gde smo tu uživali u tom sportu. Šta da kažem drugo, da te golubare u 2014. godine što su ostvarali rezultate, da u 2015. još veći rezultat ostvare. Želim im da se takmiče i ovi ostali golubari koji su malo nižeg ranga, da se i oni takmiče, da poslušaju moj savjet, da golub koji leti 7-8 sati, da malo veći protein, malo više hrane, da to dolazi do izražaja i samo nebo i teranje. Teranje nema tu golub koji nije kvalitetan, on odlazi. Znači taj nema ništa od njega i ne traži ga. Ja samo kažem da golubovi koji lete, oni mora da budu i ne jednu sezonu, nego više sezona. Evo ja nisam izdao na internetu od 2013. a pustit ću to da mi se preradi, da vidite da sam jednu imao nesreću koju sam za Beograd došao, za juniore, da pustim golubove i kerovi mi ceo tren pocepali, ušli i pokidali mi ceo tren i nisam mogao da pustim golubove. Inače, ko zna šta bi bilo tada, a inače sam tada terao za Beograd, imao sam rezultat, solidan, lep, evo kao što se vidi ovde na 9 i pogledaj ovde na 9,5 za Beograd. Za opštinu sam bio tada za juniore prvi, 2013. koji imam rezultat 11,36 bez nijednog goluba otpisanog, koji sam 7 golova svi teo da budu u rezultatu koji su leteli i ne bih želeo da ih skidam kad su već tako lepo, divno leteli da se diplomiraju.
Eto, dokazao sam posle toga 2014. 13 sati i 4 minuta juniori koji ne verujem da će neko da skine taj rezultat, može ako napiše sam sebi. Ja sam to snimio da se vidi, i start i završetak i sve to i ne znam šta drugo da kažem, ovo ostatak golubarstva što je ostalo tu da vidimo šta ćemo ove godine. Ne verujem da mogu da se teram s takim ljudima koji što su u samom vrh, oni imaju malo više moći i tako to. Želim njima sve uspješno ove godine. Ja šta mogu, ja sam na takvom glasu da ja mogu da spremim goluba, kad god ja poželim, ja mog goluba mogu da spremim, najvažnije je da golub bude spreman. I što se tiče toga, da malo streće, najviše u golubarstvu treba da ima čovjek streće, ali ove puta sad nema tu kao što je pre bilo 7-8 sati, sad 99% golubara svi imaju preko 10 i dvocifrene rezultate. Znači, Bog da imaju još tih dvocifrenih rezultata i golubarstvo se proširilo mnogo lepo i mnogo dobro, sad svaki drugi golubar ima dobar vrhunski rezultat. Želim im sve najlepše u novoj godini, da i ove godine 2015. i oni se takmiče da budu, nek budu oni prvi, ja ću da budem treći, nije problem nikakav. Što se tiče toga, ja volim da se takmičim i da moji golubovi lete i da ja uživam u tom sportu. Eto, tako teo sam to da kažem i vidjet ću ovih dana kada to na internetu prebacim da se vidi zašto nisam 2013. godine pustio golove za Beograd, da se vidi da su to golovi pokidali i da se vidi 2012. što sam terao golube, 2013. stvari, Beograd i opštinu. Znači da se vidi svaki moj rezultat je, da kažem, ispravan kako treba i da ne može drugi ljudi da kaže vidi ovo, vidi ono, ja start, početak, završetak, sve snimam i volio bi tako da svi golubari koji pravu 13, 14 i 15 da pokažu svoj start, svoje golubove, da pokažu da let i da završetak i da mi kaže, znate šta, ja imam diplomu na toliko i toliko sati da je izda i da je pokaže. Ja imam diplomu, ne znam na koliko, recimo na bilo koliko, da kažem, evo, bilo koju diplomu, evo, ovako neka pokaže, neka pokaže ovako. Jednu bilo koju diplomu na 11 sati, da pokaže da je taj golub leteo. Ja bi to voleo, ne kažem sebe da hvalim, ali volim da pokažem to ljudima, da vidu ovi ostali golubari šta je golubarstvo i šta je, da ne da samo oni i niko više. Ja volim da i ovi ostali drugari imaju, da se družimo, da to bude ogroman skup golubarstva, da te ljudi ne mrze, da ne kažu, nego da budeš prijatelj i nije važno da taj dan izgubiš i 0 je pobjeda. Ja sam rekao taj dan kad sam mi juniori zanočili i da je 0 pobjeda, ali 0 je pobjeda zato što sam snimio start i završetak da se vidio ti golubi da su leteli. Šta drugo da kažem, nije bilo malo grama sreće da je bilo da su sleteli golubi, bilo bi to vrhunsko. Eto, to sam teo da kažem i sve najlepše u 2015.